Kieha na kimako ni kigumeire ceceni-ino ya borithi gicigo-ini kia ubunge kia Ruiru kaunti-ini ya Kiambu thutha wa abithaa umwe wa ukuru wa gatagati-ini gukorwo erutite muoyo na njira ya kwirutira gwake nyumba. Kamanda wa borithi guku Ruiru Ngera uria utanetikira kwaria mbere ya kamera niekirite uhoro uyu mukonde akiuga ni marathie na mbere na gutabanio thuthuria wa gitumi kia abithaa uyu kwiruta muoyo. Abithaa uyu uria kuratuika arehirwo ceceni-ini ino mwaka muhituku ari ta abithaa wa traffic auma aroke wira-ini wake ota mutugo kiroko kia umuthi ona gutuika ndaigana kuoneka na thutha wa kuhurirwo thimu na kwaga kuoywo nirio maabithaa aria mararutithanagia wira nake mathire gwake na kumukora eitite. Uhoro wa gukunyirwo ni amwe a maabithaa a borithi ceceni-ini ino na aria matanenda kugwetwo ni atiriri ni rita ria keri giko ta giki kireyumiria o ceceni-ini ino ya Ruiru kuona mweri muhituku abithaa ungi ni erutire muoyo na njira ota ino thutha wa kwirikana ati ni aimirwo thiku ciake cia kuhuruka ni anene ake niguo atware mwana wake thukuru. Enough is enough. Umenitesa sana, sikuji, sitaki. Nyinyi kama wakubwa amwezi fanya haki. Maya makihanika oriri nake abithaa umwe kuma Kakamega aragegiria Kenya nenda-ini cia ukinyaniria akiumukania maria mari ngoro-ini yake kumana na mathina maria akoretwo akigerera wira-ini wake. Mimi nimechoka. Nimetoka kwa maskini tena nakuja munidhuluma hapa almost 17 years nikiwa hapa Western. Giki ari kionereria kiega kia mathina maria maabithaa aingi mageragira ona gutuika aingi matiaragia kumana na guoya wa gubutwo wira ona kana gutacukirio makinya riu gukigia na bata munene wa gwetha kihonia gia thina uyu. Wakuja hapa waeleze kwa nini wananifanya hivyo. Tangu nikuja hapa mimi nateseka. Nilikuja hapa 2009. Ati kwa sababu mimi nimeoleka kwa Muluya hapa siwezi pangwa mali ya pesa kwa sababu bwana yangu pia ni. Ado-ini ha Kameme TV jitagwo Maina wa Mwangi. Na hiyo miaka yote nimeteseka mpaka saa hii. Why?